Mentres tanto, na Coruña agrávase o problema de convivencia cos ocupas no barrio de Palavea. Moita tensión entre os veciños nestes últimos días. Chus Purriños. Pois si, a tensión neste barrio coruñés vai en aumento porque as continuas ameazas agora hai que sumar ata agresións. Así o denuncian os veciños tras presentar un deles unha denuncia por supostamente recibir unha malleira. A Policía Nacional patrulla con frecuencia a zona, pero din os veciños que isto non é suficiente e piden a intervención urxente das autoridades. A tensión medra día a día neste barrio coruñés de Palavea. Os veciños din que xa non aguantan máis e con estas pancartas piden que se axilice o desafiuzamento dos ocupantes ilegais deste inmuble antes de que haxa unha desgracia. Mira los vecinos, ¿dónde están? Muertos de miedo. No es que no quieran venir, están muertos de miedo. Aquí la población es el 70% de gente mayor que no quiere problemas. Non son uns ocupas normales, digamos. Son ocupas que dan problemas ao barrio. Hai anos que o edificio está ocupado, pero din que nunca pasaron por situacións como a de agora. El terreno era mío, de mi padre. Y nosotros dimos el terreno para darnos 4 pisos sin dinero. No tengo ni dinero, ni terreno, ni piso. Y los veo diariamente, riñendo diariamente, insultando diariamente. Intentaron entrar en varias casas, entonces eso está. Se ve que ven xente nova, entra en Esalde, non sabemos exactamente xa canta hai. Esta mesma semana un dos veciños da zona recibía unha malleira pola que tivo que ser trasladado ao hospital. Chamaron a porta e el pensou que era a miña mãe que saía da reunión de veciños que se están facendo a veces de noite porque están falando de facer unha patrulla veciñal. Abriu, entón engancháronno, tiraron o chan e empezaron a mallar sobre el. E por isto xa non pasan. Ellos tienen un problema, no tienen viviendas, alguien tiene que dar unas viviendas, pero lo social, lo que no pueden hacer es tener una vivienda y que vengan a vivir y a aprender a convivir, eso está claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Esto es que se desbocó demasiado. Non desbotan organizarse en patrullas e vixiar eles mesmos a zona ao tempo que reclaman a intervención urxente das autoridades.